Hello everyone, welcome back to our channel. This is Pakhuangte Family's channel. Pakhuangte Family channel ni tun tum chu Nghapih kan kangang tomato pum nga Hmarcha hring hei frozen ni wangin avar deuh phwara chuan hei hiking chili pahnih a rep chuan Purunvar Purunsen hei hi kan hmangang chuan hei hi chili powder ania chuan hei hi Ajino tlem kan tel bokang chi nen tela kan kangang tomato kan kat vek anga heng tang po hi kan chan te vekang te theng berin kan ti vekang heng te po chuan kan kangang chuan tomato kha ti hian kan chan te Purunsen Purunvar Hmarcha hring hei king chili kha ni bokani chuan hemi ti dipnan hian food processor te po aman theya kut pona ti theya ke chuan hi ka chuang sa vara chuan me hi ka sima la chuan Purunsen hi ka thla kang Purunsen hi ka kang deuh char photanga ron fim a helrim re thlengin Purunvar ka thlak le ang chuan chumi zo chuan tomato hi ka thlak kanga chumi zo Hmarcha ho hi ka thlak kanga chuan hei tang te hi ka thlak kanga Ajino hi ka tel don ka ti khan chen kha choi lo hlau mai thei khuti zat khu ka tel don ni chuan hei hi Nghapih hi hemi khat hi kamang bokang Purunsen kha kan kang deuh char to arin tui to mema ma se transparent ang thleng kan va kang ama khu aron film deuh hlek thlengin a hel rim zong kan ti re ang tel hi kalau soi lawa tel hi 3 tablespoon ka mangani 3 tablespoon purun tam to kan hian tel tam ang hian aron lang thina ni ama tang aron chhuak kha mui khan tel ang dewina ti lang thina purun kan hi kan uluk chuan kan thil siam kha a tui don ani arong ko aron film deuh chan to tuna hian Purunvar kan thak ve le ang Purunvar kan thaka sira Hmarcha tlem te khalo la tel ve ni min Purunvar hi kan dang min le deuh lok anga chumi zo chuan tomato hi kan thak ve le ang nei hi alo chak to lawa kan ti sang bokang nei kha kan apa medium low heat kan kangang gas a chuan medium high vel ani karin hei a chak thareu ta chuan tomato kan thak tong tomato hi amin koi vek thing kan chuang ang chumi nuwa Hmarcha kan thak chawang chuan Hmarcha khan arong alo moi sar don ni hring moi kan tomato kan ha khon lo om to atui du lo lu tu ka tui ka lei bel la dewa atui chin chu lei bel ngai lawa tui du la chuan tui so te ma tui vat ko lei bel thia Hmarcha ka thak to he ta hian king chili khan hei hi a hring kha chuan hemi min huna koi tok cha tur ang hisab dewin chuan tuna chuan Hmarcha ho kha chili powder kha
teaspoon hi bum thur kan tela kan Ajino kha khu tlem te kan tela chuan hi Nghapih kha tel le a kan chokang chuan tui 200 ml tui vot kan polanga chuan mei hi simmer kan simang chuan hi akang huna ei thei atui hi akang huna alo min vek anga Hmarcha te tomato te lo koi vek anga chuan a ei thei to ang hei hi pickle angin kan ei don ni ke ni chuan an chhina simma gas a chuan simma hei hi atel khuaron chhuak chan le to a atok nai to ni kan tomato man hi atui thadu lo hle a 200 ml tui ka lei bel ani chu ama tui chhuak ba ka chu ti chung po chuan ti khan ala koi tha thei lo ni ma hei hi pickle burwak a kan da don ni pickle burwak hetiang ang chi hi osam taka lak thak dan chu hei lak thak puta an ti tum chan Hmarcha ni achunga hian tui so kan thunanga osam takin alak chwa thei don ni a tomato hi ti han kan no som to me ang som thadi lo tlat kan tomato man tui bai kliam tlata mizo tomato ang chi tung i te tang hi ka lei chuan ka thong sam china ka zong sam china tui pai tama atui ka pya en siam vel han song bol vel hi ol sam di ka pya hi kan du to kwang ku tel chak thu ser kan to a tui kha tang vek to a ta kan khor chak chinang hei hi kan Nghapih pickle siam chu nia tui don me mani a thak ton tuk bok pickle bura khan kan da a hei hi tian kan chin anga fridge a kan dang ei don piang kan suak nga ani lo pon ti han kan chok top the ni kan channela kan post tharte kan publish tharte in lo mu zel theinan bell icon kha lo met ula all ti kha met bok ula bye bye kan no me